Slabija biciklica, znaš? Da. Da, čisto ovako. Ma da ide, ovo ko pjesma, čovječe. Šta ti je? Ovo ko pjesma leti je. Ide malo ove cure zajebavat. Ajde. Nemoj da ti familiju spomenu. A on je iz babke, tam ne znaju. Tamo ima druga deviza, boje da se motike uvatio. Da. Baš. Vidimo koliko godina uprbiva ne osjeća. A nema ti krenuti samo ne prelaz, ja sam to kad krenuti toga. Ovo je baš odlično bilo i sve napravili. Sam ga držim, ništa. Odlično. Nemaš vjetra, znači možeš ići isto koliko god hoćeš, ništa se ne dira. Sam si gazda. Još možeš, uz manji gas, još će ti preciznije. Smrdit će manje gasa i onda ti... to. I sad možeš koliko god hoćeš ništa, za 2 metra si, metar. Na metar si još uvijek, ali to ti dobro. Dobro, samo idi na metar, vidjet ćeš. Sad možeš izvoditi, sad ću ja, kad ti završi, sad ću ja i svoje, one tvore. Tako, još to za metar. 80. No, ovo je sredovo. Jel da brzo ide sad, ide turbo brzo se. Da. A viš kad još niže priđe. Krenio. Gore, odi. Ja ti baš hoće se ide. Pa da. Jebote, ja vam ti ide. Opet si se igrati sve. Pa jedino sad sam se oslobodio, znaš. Da, pa to i da padne, to ne može ništa, jer to je to lagano. Sad će ti ovi želio i ovaj digni gore. Iznad glave si im. Otiće si zbor. Sad mi se krenu tam digni. Izravno. To izgleda vjerojatno meni gore nego tebi, ali... Kako izgleda dobro ovdje, je. A ovo mi mora snimiti. Pa snimati se, znaš kako. To, sad drži. Uzmi jednu streku, uzmi si neku, imaš tu Jedno je to što ću ostati bez gasa, znaš. Neće se ostati. Ma ovo ću. Tu si oni gore, joj. Kako ide mirno, jedenci, ovo je savršeno. Odlično. Ovo ti je premija. Ovo čuvaj. Ma sad je ovdje najbolje zadnji koji sad sam si na nikad. pol metra bio. Sad ideš na pol metra i drži se toga. To. Sad malo. Pa ostavi se sad vidim. To. Sad ga moraš igurat dolje. To. Više, Indija ćemo ovako zajedno morat. Sad sam sve to oslobodio baš da je ovaj. Da, to ti super. Aj možeš snimati stvarno fino. Da, pa neće ti on, ali gledaj, ovo ćeš imat sada i nećeš imat 3 mjesta ovo vrijeme. Pa da. Sad, kad odlučiš to, još 3 mjesta ovako neće biti. Da. Oće viš, sad je možda 50% gasa. Da, pa znam, ali to je njemu taman dovoljno. Ti možeš sve. Baš ti je fina, to će nema prići. Ne može baš. Biti sam ti što da ga smiriš, da ga držiš na jednoj visini ko stavi, sad je sam. To. Pazi, ti sad kad si već blizu zemlje toliko, ti imaš onaj ground efekt, da on tebe u biti cijelo vrijeme podiže gore. Da, jer ti stišćeš zrak, a on tebe u biti odbacuje gore.
Ne ide ti se to tako brzo baš. Moraš sporije ići. Onda ti puno lakše pluta. Ovako ode, znaš. Da, on odmah tačka, U sekundi ti ga spuca dolje ili ga digne jako visoko. A ovako, znaš, nježno, onda ne ide. Ej, koliko je minuta počinje što je? Pa 4:32. Ešte je još malo, Da. 2 minute. Evo to, sam drži tako, ovo je savršeno ostalo. Dobro. Još može. Da, navukom se. Gotovo. Gotov si. Gotovo. Ovo je savršeno. To, imaš ga, bravo. Pitio ga, sam isto vidi. Ovo ti traži. Pa je, to sam vidio od tebe. Krilima, tu sam i. Samo odi gore sada, malo. Idem po cestu. Vidiš kako je vrijeme sad lijepo. Da. Nemaš nikakvog vjetra nigdje. Onda se treba po cestu malo. Odimo sam do onog drveta, otići skroz ravno. A se okreneš. Odi kreneš, sad imaš neke prepreke, malo ti slika za snijegu. Ništa, sve su. Neće, dobro. Sve su. Dobar ovaj video, jel? Dobar je video, da. Sad ćemo ostaviti.